Loron diak maluk sira hamutuk fali ho ami iha programa dadalia. I oras na daun hau iha mete out dili ho di halo entrevista ho Padre Martino Guzmão relaciona ho carta suspensão neve makato husi bispo de Sese Bocau. I maluk sira totani klien liutan mak oras na daun iha ona hone sorin Padre Martino. I maita dadalia hamutuk ho Padre. Sim. Botare Padre dia kalian. Dia kan. Sim, Padre, bel explico então quando a carta neve maka sim husi bispo de Sese Bocau. Sim, hau makhusu ba bispo atau iha regulamento, iha regra Igreja Católica niang wanhira amlulik ida tinang lima liuona wanhira nia husu atu ba uma Hanoi ni moris liu tia tinang lima nia tem que ser mais hasuru fale bispo atau samak regula ni moris. Nebe hau mak husu ba bispo atau hau husu hau nia buat tidak narang renuncia voluntaria significa hau naing rasit mudaram lulik hau mak husu ba Santa Creda atau hapara hau nia knar mudar nai lulik. Nebe dia 25 de janeiro 2020 hau hakerek primeira carta ba bispo bispo husu hau Hanoi fulantolo tia lai liu tia fulantolo amina irua sibuk liu ho covid belalawa malu dia 2021 hau hasuru tam bispo hau diangkatak hau for decisão final nebe iha 4 de fevereiro 2021 hau hato hau nia be renuncia voluntária ne oficialmente e final. Tamane bispo husu bahau atau hakerek fali karta ida ba amu papa iha Roma nebe hau hakerek karta ba amu papa processo ne lao hela. Agora ida be amu bispo fo halo decreto de suspensão ba ministério sacerdotal ne hanesan prosesu normal ida ia igreja niang wanhira o haker kona karta ba amu papa então husi onia karta ne to o prosesu ne lao narsa o labele servi altar eduni buat hotu hau bele halo mai be ia altar hau labele Sis mais menos suspensão ne batina ngira. Suspensão ne to'o hein Santo Padre haruka buat tidak narang rescrito da se apostolica rescrito ne diangkatan amu papa mak hakerek mai rescrito idane serve atu confirma hau ne renuncia ne mas entre tempo ne amu bispo fo suspensão restrito mai ne halo konke hau livre ona atu halo mori stomak mudar sarani bai-bai nebe idane maklau como decreto ne mosu decreto ba suspensão ne mosu ne tamba lia anim barak kualia kona ba candidato ba presidente da república então atu labele prejudica processo idane hasai ketak tambale nebe nia mai lalai stiade. Sim, ia musi informação kata ke Padre rejignaan husi Padre kata hakar katu kandidataan ba ia presidente ia tinang ring roron racing roll batina ring roron itu idane los kala itu. Ida primeiro ne la los. Primeiro ia 2016 a husu ne la ia Hanoi atu sai candidato ba presidente da república. Hau nia Hanoi ne barak liu atu hau bati Amerika hau fila fali mai prepara tang ang atu ba fali Amerika ou selai ba Australia então atu labele prejudica buat hototo hau husu renuncia nebe hau ni ulung larang ne atu ba estuda ya luar negeri atu halo pesquisa no hakerek livro hakarak uma larang ne nakun ho livro ya karaik mose nakun ho livro hau hakarak dedika nia vida tu ba pesquisa no hacker. Mas bem, ia processo ne nia larang lia aning barak mai usi segmento população oi diangkata
do que o halai lakong fali ba Amerika ba Australia ka ba Raisel ko Moris dia kene ba nusama kla servi onia nasang ne nebe sira kualia bara ko hau to ikus mai ko hau decidi aceita porque hau labele ba porque covid então ba hau covid ne hanesang malisang ida mas be ao mesmo tempo benção ida malisang atu diang kata ko atu halai banebe o helamiti ne benção ida katak na maromak hakarak dunia tu hau foti misangpong. Sim, padre, vele explica o fundamento litang tama saída ma padre resigna tamba antes ne padre rasek decide hakarak sai padre depois ikus hakus outro resigna ankarek e mostra razão fundamento ida razão particular buat ida narang ia igreja ne diang subsecretum pontificium significa carta ne behawa kerek ba amu papa atu diang sai haunia be razão fundamental ne bispo det makatene amu papa det makatene hau det makatene ne laos consumo público agora hau ia tia liur ne depois hau halafali vida seluk ne hau ni urusan ho be ematimor agora hau labele dihang razão sai da makahusu renúncia voluntária ne padre hotu mos se halo ida ne se la dihang bai mai da significa ta padre mas se compete ang eleição presidencial kala hau sira husu grupo lubu kiran be husu hau hanoin katak se maromak maka hakarak maromak se lori torohon ne be hau kandidat tahun yang sim mas meus partido hiramak durante ne halo kontakto ona ho padre relaciona ba ia participa ba ia politik ne rase o núcleo ne PLP depois PLP o contiha amilaiha contato mas depois o núcleo tanfal ne PD mas hau lai reação na fati dala ruma lia aning husi CNRT masalah dia ne PUDD ikus fali mai kualia mos hau laiha sidau iha coragem atu decide mesmo que hau kualia ona mas anesang menghibur hati deh atu encoraja ni andet mas na verdade hau la foto decisão wanhira sanana CNRT ho sanana bolu hau ba atu halo acara iha mehara hau hare o insama Monsignor Martinho da Costa Lopes ajuda sanana lori funu tohotu hau mo sente katak hau Padre Martinho da Silva Guzmão hau akarak ajuda sanana tohotu nebe hau decidi ihane fila fali mai mak hau dihamba PUDD porque PUDD de itmak diang katak 100% suporta hau agora CNRT PD PLP restos mortais PLP niang hobe restos mortais be kunto niang sira narsa 50-50 agora PUDD mak 100% tentang PUDD ho mantan kunto balu ho mantan PLP balu serviço anisang equipa instaladora depois kami hau sei halo negociação política ho CNRT ho PD. Significa que se partido PUDD agora candidato a partido PUDD. Lá hau independente, hau la candidata ho si partido ida agora PUDD mak mai ajuda. PUDD ne dihang bahau dihang katak laiha batida ami luarnetik angguna inda ba amu di sanetik lau kililimba ho tutiha amu tote ai tarak larang mak ami fotfali amni angguna muslai batin. Nah duni PD, PUDD, CNRT, ho ex PLP, ho ex kuntone, hanoing duni atu oinsamak hadiah nasang ne. Hotu sente neong sala kono basaida mak acontece. Imo si freteling ne larang iha. Duni bele dihang katak iha partido hotu ne sira iha kandidato ona. Alternatif sira iha opção 1, 2, balu 3, balu ida. Mas be hakarak kaunya narang sempre tama ya ser tau ya ser mesa lá tem pronto nebe quase bele diangkata partido hotu tau confiança agora rende to insama katu negociação hotu claro que CNRT mak bele diangkata decisão final ne wanhira
barra muito com o CNRT, mesmo que a Oladia Basira de uma decisão final máquina nem mas bem, ao tem que se reconhecer. Ao tem que se reconhecer de angkata CNRT lori hauba mehara ha soru sanana henebama foi hau sente de angkata ne hanesang liang husi natureza e liang husi maroma, porque o insamak nia conta com o bispo Martinho, o padre Afonso Maria Nasser, o Liurai Miguel dos Santos, o Cabem, dona Domingas Fernandes. How tem que ser reconhecido e a lorong e danema que foi a decisão final. 14 de outubro de 2020, né, decisão final makne. Antes né kualia mais aula ia ninatli. So how tem que ser sei contato bebê com o CNRT atau hari sirnia hakaraknya oisas. Sim, padre, hansam sim padre mi hatu tem kata ka pronto atu kandidataan mai be iha kriteria ida mas kata persija apoiantes ne 5.000 o insam si padre nia militante sira ne be makapu. No, tim sira be serviço ne kan mais partido o engara CNRT, PD, PUDD, ex-PLP, ex-Kunto ne be mai gabung ne kan 5.000. Ne ida halai ba idrek ne distrito 40 100 dililaran ne se recolha dalai dadi. Ne partido Barbara Kansane ne ita recolha ma aras ka kalde. Significa kata padre fiar anka. Fiar ande. 5.000 ne itu ande mais. Oke deh. Katam fali fil bason tu selfie de padre. Onse padre ni haremos con ba covid ne bema oras ne cada lorong continua aumenta. Cara que demos bele foi pacto mos ba iha eleição presidente kala. Lai ida covid ne como governo ne lai ha ona be programa selo kato halo nia programa covid de agora ita tem que se reconhecer covid ne iha ya mundo toma gen iha ne ita tem que ser gen iha só que teoria hot-hotu prática hot-hotu ne be mundo halo ne ita nia covid mak ne kebal fali vacina dalla rua, la bele lao, suaptang, karantina na fatia, ne ita lao hal nusa. Eduni sasan si husi mundo tomak maine ya timor nem ida funciona. Fase 5 kae tau masker kabat ne la ida mak funciona. So bahau hane sang deklara ne covid ne iha kala iha baraka itu ne depende ba fretlin PLP ho kunto. Me explica a razão, porque Conselho Ministro decide de angkata confinamento obrigatório, ministro hobe sai da siraba deputado siraba dança conforme se festa sirne akara. Covid ya temos kalai. Pois Covid sai ma gostaria de dilakoi babe forro. To ia forro, por exemplo, ia hare ia video, ia watlar ka wat karba. Polícia hobe sai da tumbanen ia karte katan natula. O kar kata no ta covid halunsa ebo tiruma te hamus hola baida nebe iha caso ida ne hau hare kata batruma la funciona de dia agora se PLP kunto ho fretlima serviço fera ulun di dia covid ni taliutian porque ia kupang ho atambo ma santai hela ita makene la dia kan los nebe ita mos lahaten pois COVID foi mak dia ya kupang ita takatiana iha be Los Palos bahira mak dia to Los Palos arbir dit. Nebe hau hare hane sang saida ma governo halone sira esforço makas be itania mental le mak rahun tia. Nebe ita iha momento ida pandemia mental mak barakli. Do que COVID ne rasis. Depois ema mora situang mora side rate durante me arca inusmeti ne covid keras mas afinal me arne tinan ne me ar helde tansane mas agora ne naram fontang mora se timor ne mora sotut laihatian helde ma covid mas covid ne halusamos nem eme dahatene ai moruk laiha doktor khusus covid laiha perawat khusus covid laiha então se mak bertindak polisi mak bertindak ne nos bingung hotu. Sim, obrigado barak bara dali on hamutuk po amin iha bibing dane.
Diak maluk sire dan maka entrevista bana com o padre Martino Guzmão relaciona com carta suspensão ba ia padre nerasek yani sang ita bot siro hirona assiste direta kata antes sal suspensão padre rasek makatama carta husu resignaan. Você mete out, how emerência na pinto,